The Commission is of the view that we are technically ready to deliver the elections. Go tlhomiwa ga ditlhopho tsa bommasepala lekgetlho lwa borataro mo maemong a sa tlwaelegang a ke maitemogelo a ntlha a IEC historing ya demokrasi mo Aforika Borwa. Khomišene e itshiamiseditse ditlhopho tse di tlang ka diphalane mo makhanselara a fetang 10,000 a solofetseng go tlhophiwa go bommasepala ba le 257 go ralala diporofense di le 9. Fela IEC e amogetse dingwe tsa dingongorego go tswa go mekgatlho mengwe ya dipolotiki e leng karolo ya komiti ya dipuisano ya National Party. Komiti e na le dikemedi tsa mekgatlho ya dipolotiki tse di emetseng tlokokwano bosetšhaba, kgotlatheomolao ya porofense kana khansele ya masepala. IFP e nyenyefaditse khomišene ka go tlhoma ditlhopho tsa ga masepala pele ga pegelo ya yo e neng e le motlatsamoatlhodimogolo Dikgang Moseneke e batlisisang fa go siame kana go sa siama go ka tshwara ditlhopho tse di gololosegileng mo nakong e ya COVID-19. Ga jaana mokgatlho wa EFF o sa bolong go dira boikuelo ba ditlhopho tse di tlhakanetsweng o kwaletse khomišene lokwalo mo o latofatsang khomišene ka go nna botlhaswa ka go tlhoma tsweletso ya ditlhopho gareng ga maemo a maswe a COVID-19. Le fa go le jalo, IEC yona e re tiro ya khomišene e tlile go tswela pele. We can't wait and remain idle until then, because otherwise we will be inadvertently be postponing an election if we did that, because we lost time can never be regained. Mekgatlho e farologaneng ya sepolotiki tlhagisitse maikutlo a farologaneng tebang le ntlha e ka fa go jelengwe mekgatlho go akaretsa ANC, DA, EFF le IFP ga ya ka ya iponagatsa. When you wake up in the morning and you see your television says to you 120 people has died of COVID, we're in a third wave. How are we going to campaign? It is important that our communities become aware that the election is going to take place should it be declared safe. Khabagare Moseneke o santse a batla go utlwa maikutlo a banna le seabe ba ba farologaneng go akaretsa le mekgatlho ya sepolotiki, lefapha la boitekanelo le COGTA, balaodi ba botsamaisi ba matlhotlhapelo ga mmogo le banna le seabe mo ditlhophong.